بش سیمین گلو آپو مقاول و تجارون کمرا ترکیه جبلی گرتون و محکمه اوجلان هم ده نابا پکی که ده هم جید باکوری کردستانی ده گل گوهرین مزن هاتن جیان کرن به تیبتی جی را کرنا بریارا سیدردانی ده او گوهرتنه بلاسر پیک هاتن پیشی ده گریلا لچیای باکوری کردستانی هاتن وکیشاندن لباکوری کردستانی سال 1999 هان هیا 2017 به بردوامی نقاشا گوهرتن و نوکرنا سیستمی و جنیو آواکرن هاتن چیکرن جبو کردان شورشا مجیکی دست بیکر سال 1999 ده دولت هاتر پر بدجواری بسر کردان داده چو به 10,000 بویرین کجرین وان ندیار روزانه روددان لی همان دمی داجی وی گلی دکاری خورسرلنگی خو بگیره پارتیه که وکی ده هاپی بریارا داخلسنا وید حد داین اف کسایتین دمین پر دجوار را درباز بویی به تومتا که کوان پارادیگما نو فام نکریا و بدهنجتین کو جور بجور در به سیاسی هاتن هشتن تنین نبز ده ها پرانیا سازیان چند و هنری سازیه جنی با آوای کی عاقبت کی روبرومان اف رخصنین بر رنگیم کردی و برخودان کتن ناوا پروژه که رهابیلیتاسیونی دو گوهرین پر بگهین ده هاتن جیان کرن کردستانی بوین بر رنگ نتوی جیان کرن وکی فکر که تنگو شوندامایی ده هاتن نرخاندن ذهنیت که ده هات آوا کرن کل گوری وی گل کیج پی هاتن گوهرتن terminolojiya beriya tekoşina pekeke hat revize kirin. Şuna Kurdistani komera Türkiye, şuna netava Kurd netava demokratik, şuna tekoşina rızgariya netevi yekitiya biratiya gelan hat bicikirin. Abdullah Öcalan mafya Kurdan ye gori destura netevayin yekbuyi yani mafya kadar akwa tayin kirini lisser navi Kurdan bekarani. Mafya Kurdan ye devlet avakirini o xabri ve birini devri komera Türkiye kir. Gelo çima Öcalan ye ki mukavele yani taşarona teybetmendi ki peki ki her yılmazın eve kudukari sistem akhav teybetmendi xo beveşire. Damamro durledinere her tiş normal te diyar kirin. Le damamro bıçave ki ilmi le binere qad jelgor mrov duxwaza karnameşe o kemasin ciddi diyar dikin. Minak jibok tekoşina rızgariya Kurdistanı 40,000 insanan jiyana xoj desta. Le ماندم لوی پارچه کردستان زمانی کردی پر لواز بو و بر بوندابونه بدچه جه وکی آمده کو وکی پایتخت کردستان تیناسین او هات په لوی دری صدی 6 یا دنگان به دست بده آنی لنها زمان کردی پر قیمتي اخافتنی دورکتناج زمان کردی و انتگرابونا واند گل جواغه ترکدا بهتری خال سال 2000 لگل سیاست دموکراتیک زیده بو سال 2000 کردان اسیمیلاسیون قبول کرو مرو دکاره ببیجه اوتو اسیمیلاسیون و دمه ده هات قبول کرن بل باکور کردستان حلاندنا ناسنامه کردی پیوندی که نزدیک لگل پیمان اوجالان و دولت هيا دنابرا اوجالان و دولت دا پیمان هاتیه چکرین اف پیمان وان 20 سالین داویه د لباکور کردستان پسیکو سوسیال و روشا سیاست جی مرو دکاره فهم بکه همان دم نوتین هفدیتنی د پرتوکین اپودا مرو دکاره بزلالی و انجام جی درخه بلکرنا پیمان اوجالان دگل دولت مرو وان دیمن لپرسنی داجی دکاره ببینه پیواجیو لپرسنا اوجالان پیواجیو درستکرنا پیمانا دولت ترک دیگر اوجالانه سال 1999 دما اوجالان تینین ترکیه او جهلیت نمایش کردن کل پرسین دیگر اوجالان دیت انجامدان جهلی پرسنی گراوا امرالیه بو چی عجیبه که کو پشت خاطی دادگاه کردن بر یارا سیدردان لسر خاطی سپاندنجی لی دیسانجی لی پرسین بردوام بو بر راستیدا لی پرسین پیواجیو که زیادتر دانستاندنی چی بو د آرمانجا ویداجی شیدیکاتی چیکرین چی بو زندانا امرالیه به اولکاریه که دا اصلا بلند دا حال بر ببرن همو قنجیک انوی دبن چاودریه دابون جورا اوجالان یا لپرسن تیدا دکرن دو کامره لعرضی و دو لبانی هنه 24 ساعتان اف لپرسین و نقاش تیدا کرن و تیدا قید کرن لپرسین اوجی دوزگران پیتر اندامین میته و ارتشی بر ریوه دبرن لیبلی او کسی که لپرسین بر ریوه دبه جنرال حسن آتیلا اوغره هیا سال 2011 جی گل ندزانیه که لپرسین بر ریوه دبه حسن آتیلایه دولت او کس که لپرسین بر ریوه دبرن ناوین وان بشار دی دهیلان لیدما سیستما کومرا ترکیه دا بدلبون چه بو وی دمی ناو حسن آتیلا اوغرجی دوی پیواجوی دا هات پیش آتیلا اوغر اندامه کی دولت ترکیه گرینگه وظیفه‌دار دولتیه ج دسپیو که هاتیه بجارده کرن ج سال 1971 کان حتی 2007 واری لشکری دا خدمت که دولت کریه لسال 1981 کان و ورده لکردستان وکی فرماندار استخبارات جندرمان بو آنکو او کسی که استخباراتچی بو دی امها کرنا گل گریلایان دا رول که مازن لیستیه پر اپراسیون بر ریوه برنه او کسی که خواب بخش دولت کمالیستا ترک فکر کمالیزم بوید پشتی AKP دولت بدست خواب آنی دولت جخطا کمالیزم ها دورخستن
Atilla Oğur jî erka xwe ya artêşê îsfa kir. Ew kes li 5/8/2013 li ser doza Ergenekonê hate girtinê. Yalçın Küçük ku sala 1990 da heya 1998 wekî dost û şêwermendê Apo kar dikir. Li gel Atilla Oğur di yek dem da tên girtin. û her du kesan baş hevdûnas dikir. Her du bi hev re bûn endamên yek sîstemê an ku Ergenekonî bûn. Cuda jî vê jî Hesen Atilla Oğur havalê dostekî yê Öcalan bi navê Doğu Perinçek bû û sala 2015 da tevlî Partiya Doğu Perinçek dibe. Gelo Apo li gel kîjan baskî dewletê peyman çêkir. Piştî AKP hatî ser hüküm hêdî kîmyaya komara Tirkiye hat guhartin. Paradigmayê dewletê hat guhartin. Kemalizm êdî ne nirxekê serekê bû. Hem di nava artêşê da hem jî di nava mîtê da fikrê Kemalizmê dihate jinavbirin. Ji destpêkê ew baskê ku Öcalan di gel da di peywendiyê û tifaqê da bû, baskê Ergenekonê bû, an ku baskê Kemalizmê bû. Ew dewleta nû ya bi rengê AKP êdî derdikev di navbera peywendiyên Öcalan û baskê Kemalizmê da. Öcalan jî êdî di her pêvajoyekê hilbijartinê Tirkiye da agirbest îlan dikir. Ew jî mifa ji bo AKP û şîrîkê wê yê wê demê Fethullah Gülen çêdikir û ku di nava artêşê da bihêz bibin. Ew helwesta Öcalan Kemalîst dilgiran kirin û hêdî peywendiyên xwe di gel Öcalan kêm kirin. Ew peywendî îfşa kirin û ji bo rêya giştî û bi belge ew peywendî eşkere kirin. Destpêkê Hesen Atilla Oğur pirtûk bi navê min çawa lêpirsîn di gel Apo kir nivîsan. Hesen Atilla Oğur dibêje ku Abdullah Öcalan sala 1999 havalên xwe çawa firotin û çi qas hez ji Mustafa Kemal Atatürk dike. Ji bo ku neyê sêderedan çi gotin û çi kirine min nivîsandine. Ew pêvajoya bi navê Aştiyê li 6/2/2014 da hatî destpêkirin di navbera PKK û AKP da û heman dem peywendiyên di navbera Serokê Mîtê Hakan Fidan di gel Abdullah Öcalan baskê Kemalîstê yê dewletê pir dilgîran kiribû. Wan jî li hemberî vê dîmenên lêpirsînê Apo belav kirin. Ew dîmenê di kanalê Ulusal TV da yê dostê qedîmî Abdullah Öcalan Doğu Perinçek dihatin weşandin. Wekê tê zanîn Doğu Perinçek kesekî bi salan jêr navê çepgeretiyê da jî bo dewletê xizmeteke mezin kiriye. Bi belge kesekî qedîm yê endamê mîtê ye. Nijadperestekî Tirk e. Lêbelê di gel desthilatdariya AKP da li dijî vê pêvajoya dewletê girtiye berxwe dilgîran bû. Wî jî karta Öcalan bi kar anî û armanca wî dijatîkirina baskê dewletê yê İslamî bû. Di vê babetê de Öcalan biriya parêzerên xwe dijî Doğu Perinçek serlêdanek li dozgeriya Istanbolê dike. û di vê serdêlêdanî da dibêje ez kesekî wekî hostayê Aştiyê me. Ew dixwazin min bêîtibar bikin. Wekî me lîstika Ermeniyan xirab kirî, em di vê lîstikê jî xirab bikin. Di wan dîmenan da montaj hatiye kirin. Li ser wan xalan jî dijî Doğu Perinçek dozê vedikim. Dîmen Kurt hatine belav kirin. Rêveberên PKK jî nedixwast ew dîmen werin belav kirin. Lêbelê piştî pir zêde bûy, neçarman hinek bersivan bidin. Mustafa Karasu digot ev dîmen montajkirin ew. Dixwazin serokê me li pêş çavar reş bikin. Ji ber wê jî pêwîst e em bêtir serokê xwe xwedî derbikevin. Fikra wî û paradigma wî ya li hemû qadan belav bikin. PKK bê navber digot ev dîmena montajin û dixwastin pêvajoya Aştiyê ji nav bibin. Lêbelê Doğu Perinçek û havalên wî ev dîmenên Öcalan di gel dewletê teqdîmî yani pêşkêşî mehkemê kirin û diyar bû ku ev dîmene ne montajin û Doğu Perinçek bengawazî li parêzerên Öcalan hinek siyasetmedarên Kurd dikirin ku ew bi xwe werin û li wan dîmenan binêrin û Öcalan nas bikin. Ew dîmenên ku peywendiyên Öcalan û dewletê eşkere dikin. Ji bo mirov dîroka PKK ya tekoşîna Bakurê Kurdistanê fan bike gelek zanyarî tê de hene. Ew hoqebaziya di navbera Öcalan û dewletê de heye êdî eşkere dibû û nedikarî wê yekê perdepoş bikin. Gel mirov wan dîmenên Öcalan û notên hevdîtinê wî bîne li gel hev, mirov dê bibîne ku Öcalan gelek sozlaniya dewletê û ji aliyê dewletê jî ve hatine erkdarkirin. Erkên Öcalan yên miqawilî, taşaroniyê. Di wan vîdeoya Öcalan yên lêpirsînê da Öcalan wiha dibêje. Fazla bir şey istemiyorum. Sınırlı çalışma araçları isteyeceğim ve tartışıp planlayacağız. O uygulama için sınırsız güç var. Şimdi bunlar direkt devlet yapamaz. Şimdi neden çok önemli? Direkt Türkiye kendi düşünüyor ama zor diyorsunuz. ABD bile dünya gücüdür. Öyle taşeron kullanır. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Sen bu konularda uzmansın taşeron kullanma konusunda. Dünyada taşeron olarak
taşeronluk yapma konusunda uzman olduğu için bu konuda bize yardım ediyor. Noneri devleti Öcalan de babeti mukavuli u taşaroni de lehevki hatın. Gelo erki Öcalan çi bû? De armanca peymana de navbera Öcalan devleti da ji bo xurtkirina komara demokratik karkirinê Öcalan dibêje ez ê bi can û dil vê bikim û ez nahêlin tu aliyek din Kurdan ji bo xwe bikar bînin. Di wateyekê din da jî gotila Öcalan pêwîst e wiha bêhêt xwandin. Ez ê peywendiyên Kurdan digel hemû hêzên din qut bikim û dêwan mehkûmî dewleta Tirk bikim. Tiştê apo bi dengê xwe gotî ev e. Böyle bir olay yaşanıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Evet. Eğer Kürt olayını biz Türkiye'ye sağlam bağlayamazsak Orta Asya yolu kapatılacak. Bunu hiç unutmayın. Ermenilerle bir şu anda girişti. İşte Rusya devriliyor. Gitti adam. Şimdi Ermeni, İran, Rusya ittifakı kesilecek. Apo girengiyekê pir mezin di ser mezinkirina Tirkiyê û wiha dibêje. Niye 100 yıldır, 200 yıldır sürdürüyor? Evet. En son bütün dünya devletleri Türkiye'yi bununla zorladı. Tersine dönüyor. Türkiye bunlarla dünyayı, bütün bölgeyi bir defa kontrol altına alacak. Rusya'yı kontrol altına alacak. İngiltere bitti. Abi de ikinci plan. Onun için diyorum Türkiye büyük kazandı. Ew hesasiyeta Apoya parastin û pêşexistina Tirkiyê dibin her zirûfan da berdewam kir. Li hemî parêznameyên xwe da şîna ku qetleamên dewleta Tirkiyeyên geliyê Zîlan, Dêrsimê û gelek jihê din encam da mînak bide wekî ku nehbar modernîta kapîtalîzm Yekîtiya Ewropa, Amerîka û İsraîlê de nîşandan. Şîna ku faşîzma Tirkî ku nehbar bike, hukûqa Ewropa tawanbar dike. Yani tiştê ku pir felsefî û dîrokî tê xuya kirin. Bingeha xwe da ji bo peceftina faşîzma dewleta Tirkiye, Öcalan jî bo mezinkirina dewleta Tirkiyê erkên destê wî ve bi cî dike. Herî dawiyê 2-5-2019 da biriya parêzerên xwe li derbarê rewşa Sûriye û Rojavayê da wiha dibêje. Kurd pêwîst e hesasiyetiya li Tirkiyê li berçav bigirin. Kurd wê bibin xwîna taze ya komarê. Dema mirov wan vîdeoyên lêpirsînê temaşe dike, dibîne ku Öcalan ji bo dewletê çawa wekî stratejîsenekî harîkar dibe. Peymana Öcalan ya destpêkê daye dewletê ku gelê Kurd ji bo xizmeta dewletê Tirkiye amade bike. Li ser vî babetî wiha dibêje. Sonuca bakacaksınız. Burada ben oyun oynamayacağım. Eğer devlet bana hizmet imkanı verirse, çok açık söylüyorum, inanılmaz gelişmeler ortaya çıkacak. Ben dün şeyi söyledim, yani doğudaki halkın Cumhuriyet'in taze kanı haline getirilmesi söz konusu. Beğenmediysek modeli ne yaparsanız yapın diyorum. Ne plangeriya navdewletiye ve gera malê ye. Belê nakokiya herî mezin di vê derê de ye, ew kesê ku dibêje ez rêberê gelê Kurd im. Pêşiya dewletê naxwaze peyva Kurd bikar bîne. Şîna ku dibêje Kurd, dibêje gelê Rojhilata Tirkiyê. Ew peyva gelê Rojhilat peyveke ku faşîzma Tirk û Kemalizm bikar dîne. Li gorî wan Kurd nîne, belku Tirkên Rojhilat hene. Öcalan jî nefsê peyvê bikar dîne û ji vê peyvê zêdetir jî dixwaze gelê Kurd bike xwîna nû ji bo komara Tirkiyê. Komarê wê pêv mezin bike û xizmeteke baş ji bo komara Tirk bike. Di heman demda di wa vîdeoya da Öcalan li ser babetê Kurdbûna xwe da jî wiha dibêje. Halis muhlis bir Kürt falan da değilim yani ben milliyet itibariyle dediğim gibi böyle aile, ana tarafı, bir baba tarafı olan şeylerim. Kendimi her Türk'ten daha iyi Türk hissederim yani ben onu her zaman da söylerim. Hiçbir milliyetçi Türk hatta benden kendini daha iyi Türk saymaz. Belê ew plangeriya navdewletî ya tê behskirin û berxwedanvaniya mezin yan ji bo Ayetullah Öcalan tê behskirin ev e ya ku niha me behs kirî. Öcalan nebûye qurbanekî plangerekê navdewletî. Öcalan vegeraya mala xwe û wetanê xwe. Ji bo dewleta xwe ya Tirk jî ji her demê pêtir bi biryar xizmetê dike. Beşê me yê çaremîn da em ê behs li wê yekê bikin ku Öcalan bi ti awayî Kurd xistin bin xizmeta dewletê. Gerîla li sala 1999 de di kîjan zirûfan de şûnda vekeşan. Kî bûn li dijî apo derketin? Öcalan di lêpirsîna xwe da navên kê dan dewletê? Öcalan sıfatê rêveberiyê çawan wergirt? Em ê wan binivîsînin. Me bişopînin.